Hai menaza ting coma I awang riame zai namai go Zeme News Ma Nsa ge hai menaza klum. Namai kram ke zisro kumchang na jang kai kana sumai go Zeme News Ma Nsa. Naga Senior NSCN ko je Assam Security Force mene Namtola area East Assam Charaideo district ne twini delei jaga chule mang ka po mene sa je aize NSCN ko pzize ompa wangen jaga chule jai pa bam jai pramji je janu basti Nagaland Moon district ne le je sale jai ompa wangen ka chepe je pating kom hadai sro ko le je sale jai ompa wangen ka chepe kanobari longding district Arunachal Pradesh ke rangkang ha galu belu rahange tabigine Assam Security Force mene pachu timni le je sale zain janai kram ke jimnge kumchang na jangkai kana dammai ge NLF National Liberation Front Bodoland me Gpay Assam Chirang district ne Assam police menai hrei teuze mina hang nam je NLF ko mina hang nam je Assam police mene kapchani delei je sale jai Assam police mene aja encounter tebe NLF ko mina hang nam je kapcha bam je Kuring area Runikata police station Chirang district ne kapcha le je kachule chi NLF menai Assam police me ka hrei bigine additional superintendent of police ASP du hazamdi delei je kachule jai additional director general of police ADGP DRLR Bisnoi ne saje Assam 14 guri klo ka chebige Assam police merame ting chokun ta ket pi hi ge operation te pele je ka chele jai chi operation te bige ne Assam police mene National Liberation Front NLF Bodoland me Gpay mina hang nam je kapchani jai additional superintendent of police ASP bji Prakash Medi ka chepe du NLF mene ka beje zamdi delei je sale ASP Prakash Medi ka chepe je NLF mene gimi ne ba Zambia pi ka pe bjigne Reheuki close up to te tetle je sale jai Assam police Assam security force menechi mina hangna chaibe pe dagane 9mm pistol tu petle je kachele jai Nagaland go chief minister Nifurione saja Nagaland ge Armed Force Special Power Act Afspa lutora bje peting te inti gule je kachele aiza Nagaland ge degene Afspa Armed Force Special Power Act complete luto kam radi na patinga te inti gule je kachele kagne pe bam kacham ga aiza Armed Force Special Power Act luto rabje telewang la delei jai teun cham te la delei je sale gram ke zike kum chang na jang kai kana mai ge Nagaland ge police station craving ge Armed Force Special Power Act luto ne lei je kachele aiza districts na lunge police station craving bam ge Armed Force Special Power Act ka luto ne lei je sale jai Assam ge journalist ko halagne bewang me mina hang na me gari accident te bigine chaidi delei je kachule mang ka po mne sa ja Assam Borgola Bongaigong district ke journalist me halanem bewang me mina hang na me gari te lu jawang je kahagne ngeki me ngai ke je mina hang na khring be chaidi delei je kachule jai I river bridge I river ka ha je tele kama kure le je kachule mang ka po mne I ge pnai ji chi gai be Abdul Latif banai Dipankar Raile jai na karya chin chi marai le je kachule pnai ko te be ne ai je ka ha tele kama ge gari te gai me gari kre gai me kachube je jai Brazil ko rahang pe bji Arthur O Urso ka chebe pe bji ta pe model ge ta te pe pnau hang skui ku pe pnau mina hang kya ka klakte ta rahang ge divorce lulu dele je ka chele pnau nau skui ku pe Arthur O Ursu ka chebe pe ne sa ja chi pnau ro ge mina hang kya ka chi kang pe pa ka lenting ge kampo pe je ngai lak je chu divorce lu ko le je sale suppose ji ge ne Arthur O Ursu ne sa ja mina hang kya ka chuna hang skui bam ro ge hang kya ka klakte ta dele je sale jai Brazil ko pnau nau skui ku pe Arthur O Ursu ka chebe pe ne sa ja pa ne kaning ba pnau nau kre ku sing rahang ge kaning ko le je ka chule Ukrainian ko puinung ne pna chinge pzi jai bugo contact number me ro gai dele mo mak se pa chai di te jai ne du jai pna chai di te jai ne du pachu contact te ga ra ba hangene pna chinge pane gu contact number banai pzi ro gai dele Ukrainian president Volodymyr Zelensky former spokesperson ne Twitter ge tweet te ga ja ai ja Ukrainian ko puinung ne pzi ro gai jai bugo date of birth ro gai jai bugo phone number ro gai jai piki dung me dai ki lame briak ro gai le ja ka chele mo mak ja pa chai di te jai ne du jai mo ma ja Russia chpai mene pachu kap chani te jai ne du pe ja pna ja mi ga nga sing ra hangge
pzi zai pugu date of birth zai piki meriak zai pugu phone number ai gum rame rau gai delei za kachele zai ai za Volodymyr Zelensky spokesperson ne Twitter ge tweet gai be bzi ne social media ge viral sang za bam delei za Ukrainian kadege mpui mi bzi ogolyok kachebe pui sniper te chika sang be pui za gade remne hero of national za achu za khu gai delei chi rahanga ai za ogolyok kachebe pui za Ukrainian gade melei ai pau pui za Russia ma za Kangia ge sniper te lu za Russia ma za reite za bam ko delei za ogolyok ne sa za Russia ma za close ai Ukrainian gade ne luto kam niklei Russia ma zimna malei kane Russia blei Japan Facebook video ge sale za Ukrainian kadei migu machi kami mene sa za ai za sniper te chika sang be pui ogolyak za ka chebe pui maiket ke zimna hangminge ma hang srok maka hangsna ma hang kre kapchet kapla ko le za sale za Russia mene Ukrainian kadei go ge bige general mek dim du kapchepe mina hangsna chai chang di ba sniper na kapchet benya le za sale za woli benai ogolyak sniper te chika sang be pui na sniper te chika sang pe ne Russia migu general में दुआ कब्जा को ले जा ऑफिशियल में न साले आइगने न माइगो जेमे न्यूज़ मा नसा लोय गय दले नंगनी ने पेगाय जा nking गाय बेबी जिगने तो दले कांगिया जे शेयर लाइक कमेंट जा सब्सक्राइब तो गलो हाय मना जा क्लुम दले